Kita ke sini aja, ke sini. Ayo, iya Elsa. Ayo lihat nih. Elsa. Ih. Oh, pinter ya Elsanya ya. Elsa pinter banget ya jogetnya Kak. Tuh kan, Kak. Mama ada Elsa, Ma. Oh iya Kak, itu ada Elsa nih. Ini lagi joget-joget tuh Kak. Kak, joget tuh dia nih Elsanya. Halo Elsa. Ini kita sama. Halo Kakak Kanza. Bruh. Elsa yuk lagi joget. Iya Bang, kalau Elsa lagi joget, yuk kita samperin Elsa yuk. Ayo. Hai Elsa. Kamu lagi ngapain Elsa? Lagi joget-joget. Wih, Elsa pinter joget ya Kak ya. Wih, pinter banget nih jogetnya. Yuk kita ikutin Elsa joget nih Kak. Yuk, yuk. Kita ke sini aja, ke sini. Ayo, iya Elsa. Ayo lihat nih. Elsa. Ih. Oh, pinter ya Elsanya ya. Elsa pinter banget ya jogetnya Kak. Tuh kan, nih Kak. Iya kan Kak? Ini punya tos ya? Ya, cari apa tadi, Ma? Yuk kita cari harta karun yuk Dek. Kak, ayo Dek. Pada dia. Ada satu. Mana Kak harta karunnya ya Kak? Ayo Bi. Bruh. Oh iya. Yuk kita cari. Oh iya Kak. Ambil Kak, taruh Kak buat adik Kak. Ada minion. Apa lagi Kak? Mobil gede. Yuk, cari lagi Kak. Aduh, hati-hati lagi Kak harta karunnya. Oh iya, ada harta karun. Yuk kita ambil buru-buru yuk. Wah, ada mobil gede. Ih, taruh lagi, taruh tas. Oh iya, mana lagi ya Kak? Itu dia. Oh iya, ada koin. Yuk kita cari, kita ambil. Iya, mobil. Wow, banyak banget harta karunnya ya. Ambil Kak. Wih, mana lagi ya? Mana Kak? Yuk kita cari lagi yuk. Banyak banget. Wow, harta karunnya. Masukin, masukin. Biar banyak ke pulang ke rumah ya. Oke, mau pulang ke rumah ya Dek. Yuk, yuk. Wih, banyak banget satu tas. Tas dulu dong, kita tas dulu dong. Tas, yeay. Apa? Iya, tuh. Wih, ini juga ada loh. Banyak banget, yuk kita ambil lagi, ambil, ambil.